bakuloye ugila imihlolo ungacabangi uzokuyenza ngoba wena ukhuleka ayikho into ekuvimbelayo ayikho into ekuprotectayo awukho umlilo la wena nje uyadla uyalala uyavuka uyahamba funda ke manje Timotheo wokuqala yebo mama chapter 1 verse 1 yebo uPaul umpastori chapter 2 1 Timothy 2 verse 1 okay chapter 2 yebo isihloko imithetho yenkonzo yebandla imithetho yenkonzo yebandla akusiyona imithetho yomuntu kodwa imithetho yenkonzo yebandla verse 1 yeah ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunyusa nokukhuleka nokucela kunakho konke bazalwane yazini bazalwane ukuthi ke uNkulunkulu uyaniyala yes akusho mina bazalwane kodwa kusho izwi lenkosi uthi kunakho konke okwenziwe enkonzweni kunakho konke okwenziwe emphakathini kunakho konke okwenziwe ekhaya uthi ngiyaniyala bazalwane ukuba ngiyaniyala yebo ukuba bazalwane ninxuse bazalwane ayikho lento bazalwane yokuthi ke kukhona amanxusa kukhona obani bane wonke umuntu uyayalwa ukuba anxuse Amen. ungathi wena hayi bakhona uSimazoyi bayanxusa akusiyona into kaSimazoyi le kodwa yinto yakho nawe uyayalwa ukuba ukwazi ukufunda ukunxusa hayi ukuthi uzonxusa ngoba sesilapha esithi akunxuswa kuphela la kodwa nasekhaya ayikwazi indlu yakho ukuthi uyathandaza kwazi lapho ukuthi uyathandaza noma ngabe kukhona izinto abaziletha kuwe kodwa ngokuthi wena umuzi wakho uyazi ukuthi ubiyelwe ngoNkulunkulu indlu yakho iyazi ukuthi uyathandaza imangale nayo amangale bathi ke ngabe namhlanje kunani namhlanje abathi ngiyangena ungenele kwenze njani wena uyanxusa uyathandaza yahluka umuntu othandaza umuntu ongathandazi Yebo. yahluka umuntu othandaza umuntu ongathandazi angisho ngoba beyintaba noma beyintaba noma benhlebo noma beyinhlebo kodwa ngisho abathandazayo bakhala edolweni ayehluka ngisho nentombazane ethandazayo yehluka ngisho nomfana othandazayo uyehluka yehluka noma kungama abangakanani beme la noma kungashumela abangakanani la kodwa othandaza uyehluka hluka othandazayo umuntu akafani nongathandazi bazalwane angithi phela nabo bonke nabangani abangakholwa nabakholwayo vela uthandazi yini laba zobazi bakhulisa eceleni kwakho ngoba awuthandazi uzube nabangani bezangoma njoba uhlala emthandazweni ngoba mawuthandaza ngempela uyinxusa ngempela kufanele ukuthi isangoma shintshe ikhulu mawuthandaza nje ngempela uthandaza ngempela isangoma ungakasho lutho ngasho lutho nje sishintshe ikhulu ngoba sekunemimoya ehlangene engafani wena wayi wena kuhlangane omunye umoya kuhlangane nawe futhi ungomunye umoya kodwa kufani ize nifike eJozi nje impela ize nifike nje eJozi impela bese umunye umngane wami wasolibheka ubekho umsufakazi lapha ugibele ithekisi mayigibele ithekisi uthola isangoma ethekisini lesangoma lesi sehle ethekisini sathi ke hayi sabhonga sehle ethekisini so usiyazi Victorize sihle lapha lokho siyabhonga lapha eceleni kwekhumbi so sesifuna enye ikhumbi futhi akuze enye ikhumbi ezogibela angeke igibele lekhumbi le ngoba kugibela ubani uthandazayo uthandazayo bazalwane izinto eziningi bazone ziphethwe emthandazweni aziphehlwe indabeni aziphehlwe esontweni kodwa ziphethwe emthandazweni yanyala bazalwane kuba nikwazi ukunxusa kube kini ukunxusa ningafuni ukubekwa izandla ningafuni ukukhanza babugeqeza kodwa kube kuwo ukunxusa
ngiba amafoni asebusuku umfonele ebusuku baba ngiphethwe ikhanda ngicela ungifonele baba ngiphethwe yini ngicela ungifonele kuphele lokho ngoba uyathandaza sikwesaba isifo likwesaba idemoni ngoba uyathandaza bathunyelwa kuwe lithi ngingaya kanjani kubani ngaya kanjani kubani ngoba lo muntu lo uyathandaza akafani nabanye abantu Amen. umuntu othandaza akafani nabanye abantu akafani nasemphakathini nasesitradini awujalela amadimoni ngothandazayo ngayo amadimoni ngothandazayo kungenzeka konke kodwa uthandazayo kuba nemehluko ukuthi udlule kanjani wena uthi nama yazi angazi nama ngazi yazi yes ngokuthi uyathandaza yabona abantu abathandazayo banezimpawu futhi ababonwa ngazo ukuthi bayathandaza emzimbeni wabo abathandazayo yabo umuntu othandaza unezimpawu ezikhombisa ukuthi uyathandaza emzimbeni wakhe yes kunemisipha esekhandeni lomuntu ekhombisa ukuthi uyathandaza ongabona ngisho umuntu ongathandaza athi wena umfundisi wena ungakasho lutho ungagqokanga into obufundisi athi ungumfundisi wena ngoba unophawu olutho nomfundisi kanjalo nothandazayo kunomuntu ongasho ukuthi wena umthandazi wena kodwa kungabhalwa ukuthi umthandazi wena ngoba kunezimpawu ezishoyo ukuthi uyathandaza wena Amen. yanyala bazalwane kuba kubekini bazalwane unxusa kungabe mamgeqeza bazalwane kungabe babugeqeza bazalwane kungabe baba majumane bazalwane kungabe kusesimazoyi bazalwane kodwa kubekini ukunxusa bazalwane abesenze nasibonelo singaqhubeka kakhulu uma ngempela bazalwane njengoba kade sithandaza la ngo9 nango10 ngendlela kade sithandaza ngayo noma ngendlela sithandaza ngayo nasonto bazalwane uma ngathi bazalwane sithandaza kanje onke malanga sithandaza kanje onke malanga ngesonto naphakathi kwamalanga uma kunenkosi sithandaza kanje nasemakhaya sithandaza kanje abantu bangayeka ukusindiswa bangajikani abantu kuyele emuva abantu sithandaza bazalwane ngempela sithandaza ngempela lithi iBhayibheli ibandla uyezwa ibandla lezenzo laliphendukwa ukuthandaza lisindiswa ngokuthandaza kuthandaza nje bebephenduka abantu bemenywa ukuthandaza bengavangelwanga kodwa belethwa umthandazo thandazo nje athi noma endlula la ephethe ibhiya yakhe la ngokuthi kuyathandazwa la uyathandazwa la umbona ngena la athi haleluya basho khona kuthandazwa la aphume lapha asoba labodwa ngene edakiwe busa utshwala thandazo ngoyenye into umthandazo ngoyenye into umthandazo mawupheka kahle umthandazo ungadlali upheka kahle umthandazo kwenza ukuthi ke nabantu abakhuluma ngawo kubi bekabane bodwa benwe bodwa ngisho nabakuloyayo benwe bodwa amen benwe bodwa sesimloya kanjani uthandazayo lo sesimloya kanjani lona yes ngoba wena laphakathi kwakho kunamandla ovalwe wona laphakathi kwakho kunento ovalwe yona ukudumisa kwakho nje ukuthi uyadumisa uyadumisa uvele wehle nje umoya uhlabe ungalokuhlola ingoma yodwa uphinde kaningi mhlawumbe ingoma yodwa nje ivesi eyodwa ivesi bagicile phansi bewa abantu mawuthandaza kodwa mongathandazi uzohlabela uzibazana sukumani yabo uzibazana sukumani zanime ngenyawo zalwane kanti uma uthandaza udumisa uhlabela ingoma yodwa umuntu azibonele yena ibele ngisume manje yes lento engaphakathi connect ukuthi sesikuphike manje la yes hayi ukuthi usho wena uthi ke sumani bazalwane sesiyadumisa bazalwane abantu uyabona ukuthi kuyadunyiswa yes phela umthandazo laphakathi laphakathi Mothandaza ngeke ukuvumisa abantu amen uthi anini amen bazalwane ngeke kodwa amen bazoshona wona abantu ukuyathandaza lento oyikhulumayo wena iyaconnecta kubo hayi bavumisa uthi ke thanini yebo kodwa lento oyikhulumayo wena iyona econnecta kubo uthandaza unamandla amandla uthandazayo noma bangabophela uzunge noma bangabophela bethi ke hayi wena ngeke undlule la undlula kunjalo bakubekela umeqo wendlule phezulu kwa umeqo uthi umeqo uyabulalana bakwabulalo bani kodwa wena wendlule uwendlule wena ngoba wena uhlale emthandazweni amen ngiyala abazalwane
ukunxusa kube kini nonke yebo Verse 2. uverse 1 Ngakho-ke kuqala kukho konke. kunakho konke bazalwane nakho konke Ngiyala ukuba nyayalwa ukunxusa nokukhuleka ukuthi ukunxusa nokukhuleka bazalwane kwehlukene ke ukunxusa kwehlukene nokucela nokubonga nokucela futhi kwehlukene nokubonga futhi kwehlukene kwenzelwe abantu bonke. nenzele wonke umuntu hayi noma selfish uyithandazele wena Hey, Sam. bese uyafona wena babukeceza ngicela ukuthi ungithandazele kodwa umthandazeli uma isengene ezinkingeni futhi yena babugeceza futhi uyena nguwo omhlebayo futhi hamba utshela bonke abantu awuceceza umuntu unjeke awubala umuntu unjeke ukwamkhulekela cha kodwa umlomo wakho wandile umlomo wakho ngokukhuluma ngamagama ezinceke ngokukhuluma ngamagama abantu engabe uqala wena qala ulunge yes ukube nje uwenza kanje uyamkhulekela umcebe emkhulekweni ohamba uma ngaye enhlanganweni zabantu ukhulume ngaye uze umhlebe nabantu abangakholwa bayosindiswa kanjani abantu indaba zalapha esontweni ifihla esontweni zaziwe bonke labantu laba abangakholwa la bazazi bazomazi kanjani uNkulunkulu abantu bafika nasesontweni nenza kanje kanti ongeke mina ngiye lapha yes ngoba lo uNkulunkulu lo esinaye asimvezi bantu siza neindaba ezirong njalo zohleba ingceku zohleba abadumisi zohleba abathandazayo zohleba umsebenzi wakho nje loyo yes umsebenzi wakho nje loyo yes kodwa ke lokunxusa nalokhuleka akwenzelwe bonke abantu namba zalwane ngiyadinga ukungikhulekela nawe futhi uyangidinga uba ngikhulekele awumanga wedwa ayisingawe wedwa lento lelibazalwane kuzihambe yephambili kuze lento leliqhubeke yephambili ukuthi ungikhulekele nami futhi ngikukhulekele siyakhulekelana bazalwane sekhulekelana bazalwane khulekela nabasemajele bazalwane umuntu onxusa umuntu onjani umuntu okhulekayo umuntu othi baba ngicela umsebenzi baba ngicela ini selfish oyibhala yena ukukhuleka kwakhe lokho kodwa umuntu onxusayo umuntu noma ekhuleka ongathi ke ayobani baba obani nje sebeze bazala obani baba kodwa mina sengiqinile angazali mina obani sebeze bayiganisa baba kodwa mina ngizile akusiwona umkhuleko noma umnxusa lo akusikona Amen. kodwa ukunxusa bazalwane ukuzifaka wena phakathi kwesimo sabubumajumane yes uthi ke kodwa thina baba siyakhulelisa ungakhulelisanga wena uzithathe uzifake wena kube ngathi nguwena wenza lobo ububi lobo usithi baba ngenene emajele ngene esibhedlela baba esibhedlela bayakudinga baba nanko unyawuba bafowethu angekho umfowenu ukhona yes ungahleka abantu abhema inyawuba bese uthi ke hayi ngoba kusena wakithi lo kusasa kuzoba ngwakini oh yes umhlaba lo kwasitho senze into zeguquka la ungaba ingane yakho kusasa ngoba ingane yakho kusasa wena ungabuki bakithi bazalwane umamusa bazalwane ungabuki into ekude bese uyigcina kude kodwa ithatha uyibeke kuwe kanti ube kuwe ngoba uma kwenzeka ingozi ukhanye uthi baba kunabafowethu abafile lapha baba ngicela kuvalela ingozi ungathi ngoba ingafika kimi ingozi bese uthi wena ke hayi awunendawo mina yeza nakuyo uyofika umzali wakho ke wena omthanda kakhulu uzuthi uguqubele nemoto lapha ngoba wena awunani wena awunendaba wena nabantu nendaba kuphila wena nje kuphela umusa bazalwane umuntu onxusa abazalwane yanxusa libandla azibabale ngawana athi ngithandazela nobani ngithandazela nobani bazalwane uyabona lo bhuti ofike esontweni loyana engasahamba bazalwane uNkulunkulu ngathi angambamba mama ubani bazalwane engathi uNkulunkulu angambamba umuntu ezwe ethanda sithi hey uba nje ngomthandelani lona akathandi uya uthande umuntu omthandazo lo nje nje sithi hey wena osithi wena noma sithi wena
uyazi avuka ekuseni uthi umntana zami sithi wena sithi yini uyakhulekelwa ukhulekelwa ibandla akhulekelwe ngabazalwane namanxusa futhi aphinda anxuse. Oh yes. Bazalwane ngeke simelwe nangu umuntu othwele bazalwane onenyoka abuya shumayele basishumayelele. Kodwa uma kunabantu abangathandazi sizomelwa nangabantu abathwele.